Isikhona inyanga yodumo uDr Vula uMavulakuvaliwe umzukulu kaGebeza ukhokho Vula kwamhlabelingana ngasesikoleni ezamazama usiza kulokho kulandelayo ukuhlola ukubethela umuzi uqinise nesibaya ukucupha umfazi eze wena wedwa noma indoda ukucupha ithuna ukubamba umthakathi ukuqinisa impahla yasekhaya ingalahleki ukuphuphisa imithi emibi ethunyelwa abathakathi ukukhuphula ibhizinisi lakho lendlondlobale ngamandla ukuthola isikhundla esingcono emsebenzini uhlushwa ikhanda elingapheli unenkinga yamagobongo isigcaba sokugembula ukulahla isilwane uqondisa umsamo otekile ukuvusa induku ulapha nenkinga yemizwa nezinyawo ungabathola abantwana kanti futhi khona nembiza kazifo zonke umnqamla juqu iklina ngaphakathi uyatholakala kule nombolo 072 43 12 139 siphinde inombolo 072 43 12 139 woza kuDr Vula uzothola ukusizakala. Mkhaya utshele mina utshele mina Mkhaya hayi ukuthi utshele omunye umuntu utshele mina sihleli emhlanganweni sibiziwe sizoxazulula watshela mina ukuthi udunudunu wayengafakiwe kwi top 10 yokhosi watshela mina ngikhuluma ngento ayitshela mina uthi uthema ngabe bona ukuthi lo ekhosini vele ingoma yami yangena esezwile ingoma yami yangena uthi yena waxhumana nesinye sezikhulu sasekhosini uthi akufakwe le ngoma wathini wathi kuzoliwa umaskandi abahlukaniswa laba bantu kuzoliwa akufakwe nekalo umphathi wasekhosini wahamba womemezela ingoma kadunudunu ingekho abasakazi bengaze beyivotele yaqhamukisa imenyezelo ngoba esememezela yabo wahleka wathi mina ngeke ningikhone yes yabo wahleka wathi yena naye akakhonwe umuntu akaze mina ngize ngiphume ngisho ubala ngithi wangilwisa ngoba ezama ukuvimba mina washa wacema kanje yebo ke bayishayela amavoti yabo kwangijabulisa futhi nami ukuthi ebekhona lo ngoba kuze ngimshaye ngasho ngimshayanga bayishayela akaze ngikushoda mina lokho ukuthi lo njalo mangabe efuna ukufeza inhloso zakhe vele ethi kuzoliwa le Mastercard yakhuluma ngayo into yakhe leyo mina ngithe ngitho le show kwa SABC Vimba uzoliwa ngomaskandi uma ngabe ningamfaki lo laba bantu bayalwa kuzoliwa yenziwa lonto ufaka lo awukwazi ungamfaki lo nomunye yabo shooting mina kumele ngemukele ukuthi ngiyohlezi ngistepisi yabo ufuna ngamukele mina ukuthi ngiyohlezi ngistepisi esabo abanalo iqiniso mabenjalo hayi